andema intambara zikomeye namuganga uyu murimo Bibirizi bugara muri Yakobo ngo ayiguyihanganira ibimugerageza ngo ako namara kwemerwa n'Imana ngo azabwa ikamba ry'ubugingo uwo mucuranzi kugeza igihe yamfataga kaza nkubita ndi kuri senta kaza nkubita uko abantu nibabona bino bintu tubigeraho twaciye mu ntambara kora kubiswe kubera gucuranga no yakazama zakama nkubita igituza nkagwa yari afite igituza gaho ubundi shari unubona utangiye kugira ishara gatima kishari uzomenye kuko ugiye kwinjira mu burozi tuzi utinda uzuka byarangiye uzo wafashe imitwe n'imisatsi tubahaye kaze mwese abazadukurikirana abatuye hirya no hino ku mipaka itandukanye mu bihugu bitandukanye channel Egome 7 TV ni subscribe na share na comment no kureba gusa makose saba reka twinjire mu buzima bwite bwa pianiste Daudi muziki wawe wawutangiye ryari tukibi wacu ruguru nakunda kuvuza ingoma ndi umwana muto ruguru ni hehe mwabaga Daudi twaba ku Ndondo ku Muramza ara mu Kanogo niho twabaga ndasuza abantu cyane bo ku Muramza benshi bashobora kuba bashobora kuba banzine nibambona ko twarabanyega ni wacu nkavuza ingoma harukuntu umuvyeyi harukuntu muri Kongo wafata ingoma ugakubita nk'ingoma nono y'abantu bose nyine nko kucumwe mu gitondo gucya isaka kubwira ngo genda vuza ingoma akambwira muzehe wanje uningende mvuze ingoma biragenda mu ubwo buryo nuko kabona muri Kongo arukunta abacuranzi bakazatwara ama diskete akama yakubita ku mufuko bira bintu nkabikunda na senti bageza bazitaga diskete mbere no akamafata nk'umugozi wa senti iboga muri Kongo twagiraga sora na bateri none agafata sora agafata nyine umugozi wa senti akawucomeka kuri bateri umucuranzi akama uzingano munane mwijose amaze nkabikunda bira bintu kabikunda ngahwera nawe ugakenera ngo uzuzi naje nkaza mvuga ati tusuku umuntu azomucuranzi nawe azazinga umugozi namara bike diskete kavuga ati ibi bintu ni byiza mana nuko turazaga ino mu Bugande dushika ino mu Bugande twaje muri Uganda 2009 turaza 2009 dukomeza ubuzima bwo kubino hanyuma senti nkomeza muri bwa buzima bwo kwikunda ndayikunda pe mbese ndayikundira mu maraso mbese urukundo no kubwira nayikunze sinorusobanura ubunyine umfata umwanya wo kusobanura yego 2017 gucya 2017 nono twabanaga n'umucuranzi mu rusengero rwacu nono ba Dr. Bea bakaza kumwigisha n'abandi bacuranzi nono jewe ngahatirizwa kugenda kuja kureba ko baba mwigisha noneho yamara yasohoka gucya nko muri repetition ku umucuranzi nazasohoka buke muri repetition kama nsimbira kuri sente menya gushiramo ibisirimba tawanyigishije menya nono namantangira kugenda menya ibintu nono ntangira kumenya gufata umunsi umwe gutya mu rusengero rwacu hano muri Uganda abadamu akora igiterane nzamzibuka uwo mucuranzi tiyarari ndacuranga mbona mwikanisa abantu hari ukunda acuranza akantu kamwe gutya mbona abantu nyine barabyinya se no abantu batanga gukorana se Daudi yamenye senti tibyima muri ndavuze ngo iby'Imana ikora biradutangaza muri abo nyine nabo babona iby'Imana ikoze baratangara nuko ndangije nama mfata urugenzi rwo kwiga senti mukuru wanje ahita avuga ati uyu mwana afite impano katumwigishe senti yego turagenda hano twari tubana n'umugabo bita Egide atuye muri Australia ni umucuranzi
ndamusuhuje Imana ibane nawe ubu nyine ari muri Australia ndagenda aja kumureba araza umunsi wa mbere aranyigisha turavugana umunsi wa kabiri arambwira ngo yagize impamvu zanibuka n'akantu yanyigishije kamwe nakiriwe uwo munsi rirarenga icuya nakaviriyeho kari kagoye cyane gabura senti iragoye ni igitangaza iragoye mwabantu iragoye no kirirwaho rirarenga ndafunga ndatagangara wa mugabo nyine ujya mwarimu wari kunyigisha arambwira ngo araza mu gitondo ngo ndebe senti nyine ndayizana kandi senti nyishiraho kandi nkazukiraho tiyazo uwo munsi wa gatatu nanamusanze aryamye mu cumba she arambwira ngo araza ndagenda mu rugo ndamutegereza ndaheba ikintu nahise mbwira Imana ngo Mana nimbingi yuswari impano yawe yavuye mu ijuru atari yanje Dawudi atari yanje y'Imana yavuye mu ijuru bikunde kuva uwo munsi byama bikunda kugeza ubu nyine ni ukuvuga ngo nanje ahandi hatari abandi bacuranzi nanje nucuranga ahandi nyine baniyambaje nucuranga muri ubwo buryo namamba umucuranzi w'ikanisa kuva uwo munsi uwo mucuranzi w'iwacu turabana turacurangana ariko andema intambara zikomeye namuganga uyu murimo Bibiri zibugara muri Yakobo ngo ayiguyihanganira ibimugerageza ngo ako namara kwemerwa n'Imana ngo azabwa ikamba ry'ubugingo ngo ibigeragezo byose uwo wacu nyine turabana ariko tubana nyine kuriya tiyankunda wari umuzunguye gakuco yakoraga no tiyankunda kandi nkaza mbona arandusha kaza nkunda ngo azampa basi ncurangire nkagakorari gato bikanga kugeza igihe yandemye intambara agazacikana umugozi wa senti nkawubura kugeza igihe nyine sino novuga amakuru menshi tatumuho uhambira mu ijosi no turashize bijyana narifuje iwacu zo guhambira umugozi bingezeho yanga kungeza kuzo guhambira umugozi mu ijosi nuko uwo wacu insubiye inyuma urusengero rw'iwacu rugira intambara ruangira rugira intambara uwo n'umupapa wo mucuranzi twabanaga nyine bagirana intambara n'ibibazo nyine mu rusengero abapasiteri bagirana intambara urusengero rwacu ruja mu ntambara uwo mucuranzi kugeza igihe yamfataga akaza nkubita ndi kuri senta akaza nkubita uko abantu nibabona bino bintu tubigeraho twaciye mu ntambara kora kubiswe kubera gucuranga no yakazamaza akama ndakana gakama nkubita kike akama nkubita igituza nkagwa nki yari afite igituza gaho akama nkubita kike ga nkagwa nkiriye ti no trashes suyi wacu nkamvuga mu mutima ati sku yarahamagawe ariko nkababarira cyane kuri wa mugozi nakaza nifuza kwambara kavuga ati uzonkubite unteri amahwa ariko ndashinyirije igihe cy'Imana iyo kigeze Imana ikagusetsa izikora ibintu abantu bagahumikwa uwo mucuranzi simbabazwa nuko atagicuranga n'ubu ngubu yarasigaye ambwira ngo nize dufashanye guhanana ku bintu mfite nawe mpe ku bindi nkagenda iwabo twarababariyanye nta kibazo mfiteho namujaniraga amabiti nawe akampereza yandi nta kibazo rwose ariko icyambabaje nuko atagicuranga niko yabivuyemo nicyo cyambabaje nta kindi rwose nicyo cyambabaje ariko naho kuvuga ngo yangiriye uko nguko se umukristo udatanga imbabazi se we aba ari umukristo nyabaki Pasiteri Nkomezi Reverend Nkomezi ravuze ngo imbabazi ngo ni mu gitondo ngo na saa sita ukababarira gusa umukristo urugero rwiza uzoboneraho umukristo ubundi umukristo twagizwe n'inkingi zitatu inkingi ya mbere ntimone inzu kuri iyi nzu igizwe n'inkingi hatari inkingi inzu yose nyuka
nuvuga ngo umukristo nawe ni nk'inzu, nuvuga ngo ibyo bintu bitatu ngiye kukubwira nusanga utabigira uzomenye kuko utabukristo bwawe buhari. Umukristo agizwe n'imbabazi, icya kabiri agizwe n'urukundo, icya gatatu agizwe n'amahoro. Iyo udafite utwo tuntu dutatu utabukristo bwawe buhari, uba warubatse ku musenyi, mbese warakundutse. Nuvuga ngo uwo mugabo naramubabariye, nahari naramubabariye kabisa, nta rubanza dufitanye n'Imana kirabibona, nta rubanza dufitanye. Kiba bikurikiranye ngo umenye ko intandaro yo kureka umuziki byoba byarabaye ari uko wabimenye se? Aya izoga n'ibindi sinzi icyatumye abireka, ariko nzi ko gusa yabiretse ubu ari mu yindi etape, ariko sinzi icyatumye abireka. Oya ni byiza kabisa, birumvikana ko wararwanye. Ubu nyine umugozi uwambara none umugozi none ko n'amabuye ahubwo zose si umugozi oya ibyo nifuzaga nabigezeho. Ni muri Kongo nifuza kuzambara ujya mugozi nawe nyina kwa abacuranzi yagiraga ifyera akama yambara ujya mugozi wa sente akama wo kubitamira mukaja gushaka umucurazi yacikanye umugozi kandi we tukabona afite ifyeri, ariko nasanze nta fyeri na diske ibyo nako niru nasanze nta fyeri irimo kwirirwa wihambire umugozi nabyo nibindi yego birakomeye. Nuko ndagenda ugo rugenzi rwo gucuranga kugeza ubu nyine mvuga ngo naje mfite itorero ncuranga mu itorero bita Sharomo, niho ncuranga muri Uganda, niho ribandu bita Nyakivare, rwose iryo niryo torero ryanje. Yego ubu ngubu Dawidi kuvuga ngo ugere muri ico ugezemo tubwiye inzira wanyuzemo zigoranye, ubu ngubu ntabwo bikigoranye. Iyo wahagurutse ko ufite iryo torero kandi tukakubona mu bitaramo byinshi Burundi, Rwanda, hehe wabaye sa frontiere, ninde uzusigaye? Nagira umugisha ubu hari abana mu rusengero rwacu bahari baba bacuranga neza, uretse nabo na mukuru wanje naramutojeje nawe aramutoje. Nabo bana dufite nk'abana nka batatu mu ikanisa bacuranga, kandi nimba hari ikintu kiza kinezeza ku isi ni ukubona abantu babigana icyo ukora. Uriya ubundi shari nubona utangiye kugira ishara agatima k'ishari uzomenye kuko ugiye kwinjira mu burozi, tuzi utinda uzuka byarangiye uzo wafashe imitwe n'imisatsi kuko abo bacuranzi turabanye mu rusengero baza bambwira ngo nze ncurange bonyine babimbwiye, ariko tayandi mahirwe nta wundi munezero nzangira pambona babacuranga mu ikanisa itorero riyari nezerwa. Nimba hari ikintu kiza kinyubaka nkavuga ati gose no napfa nkaja mu ijuru, hari ikintu noba nsize, hari imbuto noba nsize mu ikanisa gose nabo bana barimo gose kabisa. Ariho akantu kari mu kuba ugasanga kangije ibyo watangiriyeho cyangwa se umuhamagaro wawe mu bavuga butumwa benshi, simvuga ku bacuranzi gusa ndetse n'abandi bose benshi kaba maze kumenyekana cyane usanga amatorero amakanisa abakeneye hafi ya yose. Iyo wisanze kuri ya fiche zibiri zigihe kimwe niki uzucagura gute kuvuga ngo uje hamwe ahandi wiyorere? Kuko byakunze kuba, sinzi ko birakubaho. Byatubayeho, ariko abakubwega mbere ntibuzujaho. Barya abandi bagushize kuri afishe ntibakubone, biza bigenda gute? Ni iki uri mu kubabwira? Uzubabwira ati mumbabarirega. Ntekereza ko bazaje kugushira kuri afishe bakumenyesheje. None iyo bihuye nk'ibyo hari igihe wibagirwa nawe uri umuvuga butumwa ukibagirwa amatariki, kumuzambwira ngo guhera gufata itariki ya mbere ukageza ku ya nyuma nayo biba bigoye, ariko nk'abavuga butumwa nzi nkabagwiyereka nzigwereka bafite gahunda guhera mu kwa mbere ukageza mu none kugira ngo amenye ngo iyi gahunda niyi nayo nawe abafite umutwe ufite gusa nyine ico novuga two kwisubira abavuga butumwa ukaza wandika gahunda ufite
noneho bajya abandi baje kukubwira ukavuga ati gahunda nayihaye abandi. Si byiza rero abantu kuza nyine bagutumira ahantu bamanti bakagushaka kuri afishe tujeyo nyine biba bigaragara nimba hari abona koze bazonkurikirana bazombabarira ko turaja mu ijuru twabwiye ku nkingi ya gatatu ari imbabazi. Namwe gari mutambarira ubukristo bwanyu nyine inkingi zizoba ziri zibiri kandi uwazibiri ntazoba uzoba arasenyutse. Oya ugize neza cyane. Hanyuma ikindi gikurikiyeho ejo bundi muri mu gitaramo ganiho byinshi turi mu kubifatira amakuru yanyu. Igitaramo wakoze wavuze ko uja mu bukwe bwa Frank. Frank sinzi neza niba yarabitangaje ko afite ubukwe ariko uri impunzi Daudi ubu nyine muri Uganda na Kivale. Ese kuvuga ngo uzunguruke uzogere muri Canada ni muri Amerika? Muri Amerika, Arizona. Muri Arizona nuko nyine wari kuyivuga kuvuga ngo uzogera muri Arizona mu bitekerezo cyangwa uzoguruka gute? Kandi ubukwe bwa Frank noca mu mazi inzira z'Imana ni ibihumbi igiye kibaye cyo kubujamo kandi amazi ntamupaka kandi garige Frank nawe yoza kubukorera ino kandi muri Uganda kamaze kuko kandi akabukorera nko mu nkambi yitwa ngo Ichaka. Turashize Ichaka na hantu umuntu wese yisanga. Ichaka ni muri center y'isi yose. Oya ni sawa kabisa. Oya tumwifurije kuzabukorera Ichaka. Cyane adufashije yo budushirira Ichaka. Oya ni sawa cyane kabisa. Nawe turamusuhuje akomere cyane ndetse ni na mukuru wanje. Nimba ndise wabo nimba ari mukuru wanje. Hari abantu ndova ndasuhuje. Ngaho bankubakora twumva gwiyereka. Sino no rwanta musuje gwiyereka nigeze kugira intambara ze shira ifoto yiwe imaze nk'imyaka nkine kuri profile yanje WhatsApp. Abagira WhatsApp zanje benshi barabizi. Namushizeho bigira akajagari ifoto gusa siko abantu bari mu wibaza umuntu nashizeho imyaka inige gushira uwo muntu abari iki cyabo. Ni magara indani ndamusuje gose aho ricaye n'abana afite abana bane ndabasuje na mama wabo. Mu Congereza azavuga ngo how are you? Ugarutse muri cya Congereza. Oya bazure Congereza. Hanyuma ndaramutse inshuti zanje nyinshi. Mfite inshuti nogira mvuge nogenda sigabamo. Ariko suko mvuze guyereka suko ari we wenyine ariko hari abandi novuga undi nawe uri inshuti yanje wovuga n'umutima mubi. Ariko abantu bose turi inshuti. Nuvuga ngo ndabasuje mwese. Novuga noera ba Napoleon bande no manuka nkika karenguka ngatambika. Kera utangiye kubavuga kubashumba nokora kubashumba n'abavyeyi banje nokora kubashumba no kwamampera kubari muri Kenya ngahuruka kuri bantu i Bugande ngashika muri Kongo ngashika kubo muri Amerika ko murumva urubyiruko abantu mwese ndabakunda. I so much. You so much? Yes, so much. Daudi wafashe umwanya wa mbere mu kusobanura Icongereza. Ari abantu benshi batari babizi kuzi Icongereza bazabona uguruka gusa bakagira ngo Icongereza tukizi. Yewe Icongereza sinkizi cyinshi ariko bene ikingi umuntu guhuye akantuka no kumva nyine ko yantutse ko sino musubiza ariko nyine no kumva ko yantutse cyangwa ikingi cyo kugenda muri restaurant ngo ngasaba ibiryo I need food.